man obahe bung manu tabu social media ro nuka ti prasar obahe ke busana bu phaikia phaiman ya bolong ka tabu tam khaimana diji phan bon ring manu phaidi jengno tang thangka amute kotong ko ta khaisidi issue ta khaisidi nemu complaint ta khaisidi amute jeng tam khaine abuno ringi aku nono mam sanaya ko nai map sanaya koi aba ke khlai midmark khai runai khani pan sai bono bujugi rohon manu karon kad bo acha sar hne binokar ko khanai phaine angka bo buskango phai a mane action nani justice manane abo bo nayo bulak hai angka ba diji phurung pano runai nadi nobo ba ke khai kai mane communal ko tension la thalai na hainai no khorcha police jangam te ron sojo ma khaina hai ma khaina no bono influence khai bono bujur bin bukono thap khaina nayo nai কিন্তু যদি না আবা হিম দরকার বনমা সানমু সুব আবা হেকে তা গসুবুদি কারণ খরকসা নিনি রাইট তুই নিনি আইডেন্টিটি তুই নিনি ডিগনিটি তুই নং নিনি ডিউটি খাইনা নিনি অধিকার দङ নং আবা হেকে বাসি থানন তি প্রসঙ্গ নিনি অধিকার দङ কিন্তু নং আবা হে খাই যদি না ইনফ্লুয়েন্স খাইজা কাকায় নিনি বস রক বা ইনফ্লুয়েন্স খাই ফাইজাকা আমতি সাজাকা নং আপনি কিরি জাগে আহেকে ফাইকা কালে আবো কালে শুধু নিন বাকি ইনজাস্টিস ya যত টিপ্রাসার বাগা আবো ইনজাস্টিস থাকছেনা কিন্তু অবরণ जों फियमना কগিয়া जैसे कपन आज पारफेक्ट बन आज बनो एसल खाइने बनो इनसल खाइने बनो हन्नाय बनो आवाहि जासे पाखोगै थ्रेटन हन्नाय बरो जेस कपन बनो एरेस्ट मा खाइने आज पाता एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 हाइकेसे कुबुई जस्टिस हाइकेसे ताई नेक्स्ट बरो अबाके खाइरे गननाय हाय अंका तिनि नंग अबाके कॉम्प्रोमाइज खाइपे के ठीक আছে नन किसे बिसा रांफन रिरवन आय नि बर मापसान न रारिवन नंगा राम किसे फुजि फाइया केबा निन बसां फाइ मापसान का कोसका मगन नगाबनो खमा खायका आहा बाइला आपति तांगदि ताको ननबनो ककचानो मुसुमा जेकुनो तिप्रासा अब आहिले कॉम्प्रोमाइज थाना जों कॉम्प्रोमाइज प्रोवाइडेड पाब्लिक अफ फाइ आबो मा सानाय खमा मा सानाय ताई फ्यूचर आमतिंगलिया आमतिंग हाकाय अब हेंगनाय आबुन परे कॉम्पिटिशन जे बनास खाइमानि बिनि जे पेन जे बनो इनजस्टिस बिनि डिग्निटी नासकाय तला खिकलाय मानि जागनो तिसे खाइमा अताका सागम पवै थाका बो एई डेभलपमेन्ट नि साफुरु इट्स नॉट हिज माने इंडिविजुअल न बरक अटैक खाइमानि बरो अटैक खाय आस हुल तिप्रसा न अंग बनो सबो आ राइट रखा जे आबति हनानि that means it is a intention that pura tiprasar no nasilmani kalai pura development no nasilmani kalai pura tiprasar no nasilmani kalai anga boto tini o traffic police no chimi yasi point khaya aso full tiprasar no yasi point khai so it is a duty of full tiprasar jotono palka phai thancha ka phai obna sung soba ba khane boro judi no oba hai compromise khapa khlai rahaka ken chung joto tiprasar no phai akui जों आबनतै कायसे जों आन्दोलन खालामा खायनाय ताय जों कोन एक्शन आय हकाय जों डेपुटेशन मारनाय दिजिनि बसखाबो ए आबो कायसे स्ट्रंग नानंथु चिन्ति प्रसार पाल खाय आसुन थांनाय 2 तारिख सिनि आगुलदाने महाराजगंज बाजार बाहाय काबा गोल बाजार हनजागो आगेनि बाजार कचाव राज आमाले आ जगह सिनि खरकसा ट्रैफिक त्रिपुरा पुलिस नि बो आ जगह जे ट्रैफिक रूल नो बो मेंटेन खाया थांथाने बो जगह स्लैंग वाश जे जतन सोशल मीडिया नो खना स्लैंग वाश हामिया आरानि कयजन थेमरा रबाजे हनजाबान जे स्लैंग वाश न तुये बो जगह जे रूल तो माने खरकसा पुलिस ऑफिस हन बो हाय कक हामिया सबाने आमनो तुये हासे लोको माने हासे गनांगै कमा तबो सिनाय नुंना रक सोशल मीडिया हाय का कमेंट अफ खाले माने आमनो तुये जस्टिस नांगो बा आमनो काम का नाय एरेस्ट माखाने हने हंका आम हाय जुदी हनजागै तो हंका बम हाय राजा राव बिनि थाने जे एक्शन नाजाक बम हाय रक नानानि नांग नियम আমরা নতে কিছা স্কুল বিছাকনি লাইদি পুইলা ন আর তো স্টেশন করে আর তো তিনি যে সব হাত থামনানি আবার তামুনিয়া সাইমাইয়া কো আবন নানা সাউসে আং আবন কিছে সাইমান
Tamkai ano news rogo je kia phunman abo bang tertine nukha nor phunman ya bolang saiman ka tabo puila first question ka bono sungna nagna botni police traffic police bini duty bo khaito kuna hawa kuna hastewo khorsa traffic police duty khaitong thini bono kebo slang language kiba bono kebo direct insult khainani kiba bono intimate khainani abo kebo maya karon he is on duty police saifan tongmano kong ko Jaipur police on uniform borok duty khaitongo aborongno and sadhanto public cannot insult or assault ab khaimia first and foremost na puila no jagao tiprasa hani bono pogoi thanga de tiprasa bo puila hangaka bo police no public a jagani aba ke khlai mani abo police immediate action na Kena police na naka naya. Tang police naya orang question pai. Jadi no bo ya alka borong ka. Bini sehara ya alka borong sehara ka. Kalau dah makum borong public ro ani question no an answer gobor khai mangla ko. Second alka borong juno police khanga kai police department ke traffic logole bino habono tei action na kono tei ga sara saisung ni tongai public no challenge khane nabo situation buju kenta logole ni to phone khai bar through rahman ko aba situation handle khane ba abo khlali ab koita bo jara on ka saina matai 11 to 12 nari peak office hour time ngai tabu orono proshno phayo bo police ung tongai bono oma ke sol khai ke ai ka hunka abo bela ke tolerable zero tolerance karan tam na bangi hunka kai puilda bono police ni boro naharia puila boro bono naharman karon kha bo jese pan dress kajar nutu bono naharman huya kha bo tibrasa boni borok fast boni borok bon boro ya second ngai tam hun ka boro deborma to riang to jomte to heto jespan to kan bin name plate to sijak tongma bai boro directly bono identified khai ke bo deborma Okay, bono tam hunka slang language kok hanya aba haikon kisu hunka. Tabu police department no tam bagai troop rohya jago situation handle khainani kaisa na karon bo tiprasa jespan hunda to ato rohya second duitari din khatam ke daram jakha केवल जगह बना तीन सोइता दिन था सेकंड को हुंका आ जराओ 11 12 लोगो बनो रोमाया हनो बनो इमीडिएटली सारी को पनो नुतु रोमां को कारण बिन ऑलरेडी अपीयरेंस कैप्चर तो कैमरा और सोशल मीडिया तो बा थर्ड बिनी साइकिसा अकरा पोजिशन तंगनाय अथॉरिटी व तंगनाय बोज खलालिया दिनाबो तो डिजिनरो थांग सוי का फुड डिजी एक्शन नाया डिजिनिया गलो ताब सारा थांगा काय नि एडमिनिस्ट्रेशंस तो डीएम तो आरो थांग सוי का ना ट्रैफिक पुलिस एसपी तमु
DSP tongo aro thang sol kena mana ke action nai last nde sabo government chief minister labno no khana কিন্তু আবার কেন অ্যাকশন নাই তার মানে আবার টোটালি racial discrimination খাইজাকা no matter nang police pan tongdi nang administration of pan tongdi man tipasa kan paika no respect riya no racial discrimination khaina racial discrimination mane tamo kaisa race nang tipasa kungbara আর রেস্ট নাসিবি বড় আজকে ডিসক্রিমিনেট খাই কেন আজকে সেলং জাকা আজকে নর নাসি জাকা নং পুলিশ পান নর जों देम के गुলি মারু নং তাম খাইনে খাইদি কারণ যতনা যখন ফুনকা আঙার মুখা উলা খানাই ফুজি কাদা কে খরচা পাপা কবু সাকা সালা দেবরমা দেব ল্যাঙ্গুয়েজ হাইমাখাই বন কুলখা am jabolo ta khorse kisa serai khai chana gana khai kya kola khai rangjar chet kanda khai ha pa ko gi bai ka am patai khorsa abu bohun ka tamana jaga nukja kha clear je abu busuk hatred nono busuk bor nasil jange hate khai to ka abu tini nukja kha nga tabu phaidi bono tam khai action nai ba पुलिस जुदिनो कुनै एक्सन नै या बिन ट्राफिक पुलिस डिपार्टमेन्ट कुनै एक्सन नै या डीजी कुनै एक्सन नै या नेनि एडमिनिस्ट्रेशन को कुनै एक्सन नै या ngatamu personally bo ase पुलिस ट्राफिक पुलिस नि तंगै ase ति प्रशासन तंगै बोला फायदा खाइया जुदिनो बोया खाइया kai under ST Atrocity Prevention Act 1989 na andra khara खाइया section 3 खादा खाइया आबो फाइ ताबो आसक्ति प्रसाद ने खाता नांगै उस केन आसक्ति प्रसाद खा नांगो हनै नों ताबो खालायना बो पर्सनल से बो ट्राफिक पुलिस फास्ट एक्शन बिन थ्रुथिन खाइना नांगो बो एफआईआर खाइना नांगो डिजेना साना नांगौ बिन एसपि ना साना नांगौ सामने जागोला एक्शन नाया डिपार्टमेंट हंकाय डायरेक्टली अंडर सेक्शन 3 STAC प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 नो खलादिमा कारण अ जागाव अबाके खलाय रखा काय इट इज वेरी क्लियर एक्शन मस्ट मानना STAC Prevention Atrocity Act का बेलाय strong action मकलाई उनका बरो जुदिनो डिपार्टमेंट बरो एक्शन ना खा तो ताम खाइने 351 रगो क्लायन के 132 रगो क्लायन ब्रिज को माने पीस को सबेना नायु उनका काय बनो अरेस्ट खाइनानि आबो बिनि administration power tango ngabo judin phaya ga ka court direct bono notice manu appear in file abon ka very simple ko abor khaiman bor department kintu ana kokun ka ase uniform police uniform tangoi basa ka asor khaija ka while doing his duty without bin kunu khayamu se bono aba hake आसकै racial discrimination खायासके harass खाइका आसके insult खाइजाका public place बनो department हटे कबमा एक्शन तो ताउत BNS अगिनि नको कसाम नि एक्ट नो सलाइता BNS खाइका आबर आहे कबमा तो के एक्शन देता नाही माने इवन पुलिस नि पावर तो बनो एक्शन इन यूनिफॉर्म नगो बाहेके insult खाइनिया tabuk ase tiprasanga ase ST schedule tribe ni tongo tamot nini section 3 o kila ka sijak tong any schedule tribe any schedule caste bono bengai mani bono mokari khai batai ko nang lama tipani himthanga nona se schedule tribe no gang ei chinki pan hangka ei pahari pan hangka ka
এই সোর বাচ্চা নিপানো কা যে কোনো ওয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বিনি ইন্টেনশন হানি ইউজ খাইখানকা আবনো অ্যাট্রোসিটি খালাই থাও nga tabu je bono aba ke khlajaka section 3 sin borok je khlai tona nai tona ro সব সময় মুইতো নার দে যে কোনো জায়গা সং বুইনি দফাবাই সাতক পিতক খাইজাকা ইনসল খাইজাকা হনি হিংগাকাय जों immediately एफआर खाना तापकदे आबो ता कोनया ST Prevention Atrocity Act 1989 नामरो सिमु खाइदे जों ता कुनु खायना नाय this is the most strongest act to कारण ताउन बागे हिंगाकाय ST commissions bin power to even prime minister no bo samon khaima অথচ প্র্যাকটিক্যাল जोंनो गेजे खालायमानि can bin power to as a commission bin power to SC Prevention Atrocity Act 1989 section 3 o ang kisa nai porikhana poita je nini section bisu 1 2 3 4 5 6 7 busukai abo bang abotai sana haya no ekomo sab somoy nakai jotono oboino python baidi je kono tipasa komse kom oboino pai oboino paipona ni sinani abo lawyer na nai ukil na nai every individual obono pai poridi saimani cd section 3 watam sujatong chapter 2 offense of atrocities tamsa punishment for offense of atrocity whoever not being a member of scheduled caste or scheduled tribe pulis je kono borok bo scheduled caste boya scheduled tribe boya abun je badate alaka tribe tonnaira puts any inedible or obnoxious substance into mouth of a member of scheduled caste or scheduled tribe or force such members to drink or eat such inedible or obnoxious substance manatamo manin bukugo jenin jini saya abono bo sarna bagi nono jobjos kepa tukha ka abo ponse atrocity thang jahe omono asang sana thanglia tabu o jagao tongo nini section 3 ni clause 1 ni anaro nini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aba hai khai 12 ta tongo a porkha phayudi nini abun pora c tabu ab ab binang ko anaro a porkha c d e f g s ahi to nga tabin khetrang ka tabu klai to ka tabu saka tabu nini section 3 abu pura 5 sida jagao বুঝিকা যতন ভাবিছে 1 2 3 4 5 যতন ভাবিছে আবুন ইয়াক লব আর নিনে আর এস আবা কেতো মানে কবামা না আর তামসা intentionally insult or intimidate with intent to humiliate a member of a scheduled caste or a scheduled tribe in any place within public view মানে তামসা আর সাও nini intentionally nung je bono insult khayo kiba assault khayo publico sitetui nung ti prasani saimano nung police ni saimano sitetui je nono humiliate mane nono ara asaka publico obake khlai tongkha public bus khango gabu totally mane atrocity kalai as someone abuses any member of a scheduled caste or a scheduled tribe by caste name in any place with public view. Tamsa. Nini bumung nini caste no ko naui man nini jati no naui je nini sarnem no naui. Oba heke insult khai ka it is an atrocity. Aun bangai nang sao racial discrimination a racial nini race no nai no asaka bo khlakya nga abon bang belake strong action
Abon bagino tibrasar na mahono obono sab সময় বুঝি নাই তন্নাই যে কোনো খাকাকায় কুনিয়া ST Atrocity Prevention Act 1999 inko case khai nga amo kaisa khaiman dia glo tabu immediately STAC commission tong delu ajaga complaint ma ro nai je no tam khaija ka along with protest commissions afrikai through boni independent through to bro inquiry khaine abne action na in fact any ST prevention mane any STAC prevention atrocity act na te no complaint marker sen khara tai investigation khaina na nge inquiry khaina na nge kasara abono te khub debate ka parliament abona amendment khaina bagai je tan bagai STAC atrocity khaka bono inquiry khayang nai ono somo false panum mano bor complaint bana haira khone on debate ka debate ke bor saka ja STAC atrocity phano boni inquiry khaina na nai bini bini tamo ahitamo kintu o ego principle like abono sajak tomo je without any investigation inquiry kuno khaina nangya je immediately je kuno STAC prevention atrocity khaija khangkai abune ego bone action manabe aba karon agagibo sao tabu sao जों barara manju thamni jagulo sini hani o ek na daro complaint kalaja ka mato satta 2010 social welfare by government of India by meeting reserve pro ang invite khalajaka thangka ang apru nukha boni je data o satan bisingte kaisa dissolve solve ka nga ta kaisa ka proceeding chole tongo tai baking ka kai antas kuno khlajaga ko gaba tamu follow up kore ken tamu tamtili agi sin borok sia niman tamu sin borok sibai ka kami tonne besiu tauno tonne besiu jepun jaga tonne besiu abun bagino action immediately bo nana klai al 2012 eska panda chief secretary tongpuru an appointment bobaito appointment kha 430 ang thang soika 330 thangmani gate of sajagliana hanga ordinance pass na secretary to thanga thang bin officer thang dog khulu na phuru ano security officer phai sao nangara hawi menya sinin kunu permission kare than na tase back phai ang gate of pass ma to phai 2012 gate of pass to ma jaglo bin piano phun phai ka ade sa to no onang na singka nang to phada phai na phaya amage tabu sa ogoto are ang saka angoro 330 ni simi ora phai sokoja ang even nin gate thaka dolam thaka do khulu na pu sanu security tesa sawu yang ma phai ang na sing to nang saka ang ta boro no ni saka gate ang por kheno do thik ase tinin liya ulofan mala siri ulofan ang tam phai kya nogo phai immediately o STAC prevention atrocity act 1989 nan daro ang case khaya complaint khai ang saka being a ST ang chief secretary ni geto public place ni office premise ang install khaijaka by the security officers even in spite of having the appointment with you answer or atrocity second answer khaijaka not only that ang aja kan poito phai haina hai main gate phai basa ma to phai abun bagi nin un office premises ang install khaijaka lajmi sa khaijaka awa ke kununya happen even order the pass now ni dara habna na kya aap da habu jagi ani ang case ka complete the logi no as a officer of action na jaka na jamaya golo chief secretary ana immediately officer
Site Maraka, tomorrow by 1st hour, 11 o'clock, Amla meeting, she to Longman and by. Upon that, dinner and Taka can get the Hotan Borano fire receipt Makaipiga. Kaya person meeting. Meeting Bobo map to look at action taken, Tam action as a Kababu massacre. So, some sinner of my right time, right action back another. Physical action away. Jokotasini, strong, law tong, Abunasum use Makane. Abuto Kuino, Sanaras Haisu, public and Ara Bon Borman and Bulay Paya, been position was a Mabuzita. Avon Bagino, Botabu, Sabobo, Alto Shinjako, no media 50% side to three, Bonapox and ID. Bokuno Kaya Kumaka, I'm ready to help him. I'm going to Subana. One of the on behalf being the Tokusu document now, Adim Tam Katamunia, being Pura statement now, and Pura evidence now, Akoi report Kai, as the AC prevention associate or case Kane. Secondly, commissionable complaint online. The action immediately on Dazan. Not I didn't know, oh, Tamsukumu, traffic police by Buzamani, Horomne. Afro STSC prevention associate the act now, the logo of Horne, October, FI Makaka. Also didn't Kaya, S beside the Susan the Soderno, among Maya, Maya, ministers of Bahaga Tonto. Local Sagada Boba High, Emperor, Logino, FI raised Kai, or a Matun Baker. And Gavatamu, action Tamo, more action man now, even compensations, Maru, the compensation Bahakam Gorazana through DM through the compensation man. Gava Hake, then, so the action Chimia, plus the Bona assault Hajamani, insult Hajamani, Abun Bagibo, compensations, Mantikalai. The boot action of Manana, but compensation of Manana, Yaba Hake, Sabama Hake. Okay, Ogono, be the to strong tongue, Ogon action. Okay, police didn't action Naya. They've been department in been own cadre. I class action Naya. Arabos Sijago Zeta, police department as a whole department is also involved in this. Bor action Kayapano, Bor Jokote action Naya by virtue by default. Police department mo, who's a public, they're born I get money, born support Kaima Klavi. Abun Tivo against department in Kobo, but case Kaima. আচ্ছা তিনি খৰকচা সোশ্যাল ওয়ার্কার ডেভিড মোরা সিং ने बसाइ जनो आस्तबल मैदान किनारो बह अमन तुइ दन नारबा खाके मान ओ इमिडिएटली अमन एस्टेज नि एक न तुइ बन केस खायन बगै हंगा केस बगै थांगा आ केस तो सब खाके आम जे व्यक्ति द खाके ना कि पुलिस रक त आमन नुगै खाके आम तो साइमिया फिर आम हाके जुनो सोशल मीडिया ओइ तंखरो जरा को Om Hirogna Pal can log away. I saw social justice Hanan and Dorkadan. Abo Belas and Namo, Abo Tawan should be there, Borok organized Kanan. Judina Hacking me to Haka Jotos a Palka Panan. Then Judina David Morrison over Hack Clayton Hangakai. Bono who taps Borok Hanang, Kalanor media or Tataka. Even not as a media as a schedule tribe. No, Tanang. No, media of Avon Bagan of Tanya as a protest Kananang. Abono widely, Abono, some circular Kananang. Hackers a Sinai. Tini police for Yoglia. Southern to public, Kibasa, Bahi Yogna. So it is under threat. Bokosa police to the Botini attack Hajaka. That means, as a whole, the price is under threat. Tini some opposition. Sudu police ya sepak unaya. Then government of Tripura ya sepak unay masnay. Whether law and orders are secure for Tripura or not. Law and order ki Tripura bagi toto. Na Tripura bagi kiri. Now jaga communal khaja sen sob racial discrimination khaja some torture khaja assault khaja oba hake chin upor athro chidum tomai. Tiprasa to क्या अपना बाहर खाया को, tiprasa का खाई में है तो बा, खाई मनो tiprasa बो,
Tiprasan 3 jana tu pakai bangsa tem koro. Kena sung khakai ke ba. Sung khaya no because Tiprasan boro we love peace. Sung peace hamjago. Ken tini sung nugui tomo. Bangla hao ba tini sung nugui tomo. Tiprasan ma bahke khai to. Bung baro no bahke khai to. Se rakom boro repeat khai na bung jago. Ang bang Tiprasan abo tabule CCD. We are not against any community. Kentu judino chinu uporo bahke khaija kangka kakai. We are also bound to react. Aba hemangna. But we will only react to the system where government has failed. Tamtame sanamus oro judino police naliya action, administration naliya. Even government becomes liable. Tabu tabu atrocity. Bo kentu violation, human rights violation na bufru, jefru, police rock, administration rock, government rock, bini right ensure khaimi upon justice rimaya. Tar mane automatically abo by virtue it becomes a human rights violation. Violation sab khaiba. Violation basically any state actor je state administration jabor jekuno omit khaikya jekuno action omit dengkha angka it becomes a human rights violation. Kentu jepro public khayo it's a crime. It's a crime. It's a atrocity. Kentu abono je perpetrator je khlaina rongno action nai ni police kiba action nai ni government. That means as a crime, as a atrocity, automatically it becomes a human rights violation. About every violation, government has failed to give justice. Mane sarkar failing ka bo bicha rimaliya. Abon bagino state becomes government becomes responsible. Government becomes liability. Abon pagino ngapka human rights violation ngapka sengtam khaiba national human rights commission mo sung case khaiba report ka ko complaint khaiba so chini system tongo abo chini open tabu khola tabu it will depend upon tabu je victim je tini was police ni was ka so khaja ka tinoran diji ko action naya tin delu simbano tam lagi home department complaint khaima no kabama chini lama thong je complaint khaijana je case khaijana hai khai kun action na le ka kai cha khai kun case khaina court will take its own course hai deba la tamu ka kai all je chini police tapu boss boba hai bin position just ba nai le is he ready boki ready that talk whether he is ready to file a case or he is not. Whether he is willing, so the willingness should come from him, from his end. It's not was a person as a civilized, as a police, government pagino, Antini, or made a truth of no, nang police pa nang tong ning administration civil service pa tong jekun government service pa tong jekun nang no poro ba ke atrocity khaja kan kai please don't stay alone jota Tiprasano norbai tomo song thanchawa tomo norbai no song choba khaide ta kiridi nor busanga abu phadi nijir right nijir justice fight khaida boge nang kiriwe ara haino angcha yen khai to sengla bai aga ke thalia apti thalia ke bi busa kiri jaga no ahita khaide no bamte khajana abone kiri khaile nang jibono justice ba magla janga se Tiprasa thancha mu tongoi sengni banglo soba khai magla gobon tini sanamu songo je kun jaga o any Tiprasa no je kun jaga ba ke judino khraja tonga ka immediately khorongti sawo gobama baro sobara tongo ke bo judino phaida gya ako ka at least ang tongo I am there I am ready to fight for the cause. I'm to agibo khayo, tabu bo khayo thana, tom gaka, nung ma phaine, busanga ma ro. Nung agu gya, chumno sim khaidi, kato abong ya.
karon nini haitebo abo phaina rokna haikese nongno जों नानो सुबाय माने ले हामबाय